Esiteri igice cya 4 ndasoma umurongo wa 13 kugera ku wa 14 naho honyine nsoma muri uyu mwanya. Esiteri igice cya 4 umurongo wa 13 kugera ku wa 14. Bibiliya nsoma ni Bibiliya yera, iravuga ngo Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami, kuko niwe ucecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi. Ariko wewe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aharaho icyakwimitse ngube umwamikazi no kugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Mwakira ijambo ry'Imana. Reka mwike hasi cyangwa mubyagire mu Kirundi. N'abantu bihangana. Iryo jambo ngiye kuvuga, abantu bihangana, soreze ku ijambo rivuga ngo bamenye igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kutavuga. Hanyuma icanyuma ni abantu basenga. Kuri aya materaniro mu gitondo nivyo bintu ngiye kuvuga, mbahaye icyo bita outline. Ni abantu bihangana, bamenye igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kutavuga, bamenye agaciro k'amasengesho. Icyo kintu kirumvikanye? Hari umuntu utogenda nibura yumvise icyo navuze? Ibyo ntibihagije. Nimushaka komantere zini ntimuzumve, ariko icyo kintu ucigiremo. Ubundi nimo ndavuga ku buzima bwa Esiteri kubera yuko nicyo gice baduhaye. Buriya gutanga teme ni byiza, ariko guhita uhitamo ubuzima bw'umuntu twigiraho ni byiza cyane. Kubera yuko ndi umwarimu w'ijambo, nkunda iyo umuntu ampaye teme akampeza na referanse. Biranyoroheye kugira ngo twigire hariya, kandi buri muntu wese asigarana ibintu bizamufasha muri ubu buzima no mu buzima buzaza. Nkunda igitabo cya Esiteri, sinongeye kugisubiraho. Bimwe mu bintu umuntu yakwibaza ko turimo tuvuga ngo ni abantu bihangana, muwombaza ngo ese Esiteri yihanganiye iki? Kubera yuko ni umuntu wisanze yapfushije se wari se wabo wa Moridekayi, ariko agira amahirwe Moridekayi wagiraga akazi bwami aramwadopta ari mushiki wiwe, aramurera. Sinshatse kuvuga ibyo Bibiliya itavuze, ndavuga gusa ibyo Bibiliya yavuze. Ariko ngira aho ngaho, umwana deja wipfuzi warezwe na mwene se wabo, akarererwa ku mugore wa mwene se wabo, shobora kugesinga yuko ubuzima butamworoheye. Bwira mugenzi wawe ngo nubwo ubuzima butakoroheye, Imana igufitemo umugambi. Alo, tuzambura Imana yacu ibiganza. Nubwo ubuzima butakoroheye, nubwo isi itakoroheye, ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe urenze ibibazo uhaye ubona, urenze amajwi uhaye wumva. Hari imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe ngo zikunyuze mu bihe bikomeye. Imana yacu igiye ihindura ibihe bikomeye ikabigiramo ubuhamya. Mu bihe uhaye unyuramo hari ubuhamya imbere yawe. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Esiteri mu buzima bwo mu muryango wiwe naho yisanze habaye kwihangana. Bibiliya itatubwira, ariko duhereye ku makuru duheza twumva yuko yanyuzemo. Ariko noneho ngiye kubaheza ibyo yihanganiye nifashishije ijambo ry'Imana. Ibyo gusa ndaza gusaba umuntu ufite Bibiliya y'ikirundi, birumvikana, aze kumfasha. Ndababwira ibintu 4 Esiteri yihanganiye biri mu ijambo ry'Imana. Hanyuma mbabwire ikinyejana turimo n'uburyo twomwigiraho.
Icambere nkuko mwabyumvise yashatswe ibwami aba umugore wa Suwerusi. Byumvikana yuko yasaga nkaho yagiye mu bintu byose byuzuye, ariko usomye Bibiliya urasanga hari ibyo yihanganiye. Icambere yashatse umugabo wumva amabwire. Ansomere Esiteri igice cya 3 umurongo wa 8. Mwumve niba hari ikintu abagore banga mu buzima ni ugushaka umugabo utegekwa na nyina. Hari abantu bafite abagabo b'abana baba nyina. Hari ugeze ambwira ngo nje nta mugabo ngira agahungu ka mama wiwe. Ibyo mama avuze nibyo bikorwa, ibyo iwabo bavuze nibyo bikorwa. Ntitugira urugo, mu yandi magambo simba mu rugo, ntitujya tuganira n'umugabo. Iwabo bafata gahunda bakatubwira amatangazo tugakurikiza. Urwo rugo ruragoye kwihanganirwa. 3 umurongo wa 8. Nuko Hamani abarira umwami Ahasuwerusi abwira Ahasuwerusi ati hariho ubwoko busabagiye, hari ubwoko hanze ahangaha bukwiragiye mu mahanga yo mu bihugu byawe, bunyanyagiye mu mahanga y'ibihugu uyobora, kandi ntibitondera ibyagezwe byawe mwami. Ntibajya bitondera amategeko yawe. Nico gituma mwami, niyo mpamvu bitabereye gupfa kubarekera ngaho. Tiwo bagumana mu bihugu uyobora kabisa. Rekera. Navuze amadetaye n'iryo jambo gusa Hamani yavuze. Wa mugambi wo kwica abayuda uratangira. Ntiyigeze avuga ngo ibi Hamani avuze abigiramo iyihe nyungu. Nukubera iki? Aba bantu baje hano gute? Bamara iki gihugu? Niki twobafasha? Niki badufashije? Mu mateka yacu bameze gute? Aba bantu kubera iki Hamani mu gitondo kimwe avuze ngo aba bantu ndi wobaha amahwemo ngo babeho? Ni iyihe mpamvu? Yari umuntu wumva amabwire. Imana ikurinda umuntu wumva amabwire. Niba hari ikintu kibi nukumva uruhande rumwe. Abacumba buriya tugira amakuru menshi ku bantu, ariko amakuru menshi tugira ku bantu ni sans unique. Ni umuntu uzakakubwira ngo runaka yaranyishe, runaka yaransenye, runaka aranyanga, akakubwira amakuru atagira uko angana. Waba ufite nk'amahirwe ukaba warahuye na runaka we yaramuvuze neza, uko nyine ubukize uzusigara umwumva ari kuvuga nti waje kundoga tu, mfite amakuru yandi. Ibyo uhaye umuvugaho si bizaza kuvugaho. Amabwire. Ntushobora kuba uw'ingirakamaro mu itorero wumva amabwire. Hari abantu benshi babaye demobe mu itorero kubera ibyo bababwiye. Uje wese akakubwira, hari n'ukubwira ngo yavugishijwe, hari ukubwira ngo n'Imana yamubwiye, hari ukubwira ngo narose. Ariko abantu barimo bararota muri iyi minsi. Ntawe ukiryama ngo bucye atarose. Ngo narose, ngo nabonye yambaye ibintu by'umukara, ngo ukuntu namubonye ngo ni umuntu mubi. Kuza umubona ku manywa yambaye noire ukamubwira ko yambaye neza. Iyo yambaye amakoti y'umukara, yambaye ishati y'umukara, sivyo uzuvuga ngo yambaye neza, ariko wamubona mu nzozi ngo ni mubi. Abaye mubi gute? Ninde wabwiye ko inzozi zose ziva ku Mana? Inzozi nishi buriya turota ni imiruho. Iyo bazavaga ku Mana, uziko nza ndota ibintu zaho nakuriye nkiri mutoya. Ndi mu muhanda wa kaburimbo mwiza, nkarota mbaye ndi mu mihanda y'ibiharabuke itameze neza mu manga. None se iyo ni Imana ibihaye imbwira? Oya, si Imana. Ni commemoration, ni ukwibuka. Ubwonko bwacu ndi muzi ko ibintu byavuga tubyibagirwa tukibuka ibyakera. Wavuga ngo nabonye ndi iwacu ku itongo kera ngo bari banjanyeyo. Ntibakujanyeyo, wibutse. Yumvaga amabwire.
mu yandi magambo Esiteri yabanye n'umugabo utegekerwa urugo hanze. Ibintu byose byabaga iwabo, ntabwo batekerezaga ngo baganire, ahubwo habaga Hamani. Ibintu byose byakorwaga muri uriya muryango no muri buriya bwami, habaga Hamani hirya. Njya mbwira abantu, nugira ibyago uzahura n'umuyobozi udafata ibyemezo, ubwirwa n'abo hanze. Undi kuba umuyobozi mwiza, ko turimo turavuga umuntu w'ingirakamaro, agomba kuba yirinda gufata ibyemezo ahereye ku zo bamubwiye. Niyo mpamvu abashumba benshi bababwira ngo bavuze runaka, bavuze runaka, bavuze runaka, mukabona babakoresha. Ni ukubera yuko ntibomureka kuko we wamuvuze, hari abandi benshi afasha. Alo? Kandi ntiyumva ibyo bavuze, yumva iby'Imana yavuze. Kandi Imana uko ibayeho ijya ibwira abantu ibyo yababwiye, hanyuma wowe ukagira ngo none ufite amakuru yakubwiye kandi yabwiye undi muntu. Muzamwibuka yuko reka tuzamure Imana yacu ibiganza, reka dukomere Imana yacu amashyi. Mose yageze azamuka, Imana ikamubwira. Yamara kumubwira, ndibwire Aroni na Miriyamu yuko yavuganye na Mose n'amadetayi, bakaza bakitotomba ngo ni gute uri mu kutugezaho amatangazo. Hakabwa nariko sinje ubagejeho amatangazo, mbabwiye ibyo nabwiwe kubabwira. Imana ntizivuga vuga, ariko Imana izivuga. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Mu yandi magambo, Esiteri abana n'umugabo wakira amatangazo ava hanze, arabireba araceceka. Umulida mwiza, ibintu byose uko bije siko haguruka ngo arwane, uzi umenya uburyo urwana intambara zawe. Amabwire, ikigeragezo cya mbere yihanganiye. Icya kabiri, ndi kwihuta, yari umusinzi. Somera umurongo wa 15. Asuwerusi yari umusinzi. Muzi ko ikintu cyakuye Vashiti mu rugo rwa Asuwerusi ari ubusinzi. Ubusinzi bwande bwa Asuwerusi. Somera umurongo wa 15. Igice cya 3. Yego. Nuko izo ntumwa zigenda zihuta kubwo kwihanikirizwa n'umwami. Iryo tegeko ryamamara no kumugwa Ishushani, maze umwami na Hamani biyicarira ngo banywe. Maze umwami Asuwerusi na Hamani bicazwa no kunywa. Ariko abo kumugwa Ishushani barumigwa. Abo kumurwa w'Ishushani barebye ukunda umwami na Hamani baborewe. Nababwiye ngo Vashiti yararenganye. Nizajya mbivuga mujye mubyumva, sinjya mvuga ibintu bitari mu ijambo ry'Imana. Vashiti yari mu nama n'abagore bakiriye, bagize ibirori by'amezi 6. Ibirori byabo byari by'amezi 6. Muzabisome. Umwami yatumije ibikomangoma zo mu bihugu ayobora n'ibimukikije. Bagira ibirori by'amezi 6, bakanywa mu gitondo bakarara banywa. Bahora muri ubwo buzima. Umunsi umwe birimo bisozwa, aravuga ngo bazane umugore wiwe ngo yereke abandi bantu ukunda umugore wiwe ari mwiza. No sense. Ayo ni amakuru y'umusinzi. Nta muntu wotumiza umugore wiwe ngo aza mumurike ko ari mwiza. Ni mwizi wawe mu cyumba, ni mwizi wawe mu rugo, ni mwiza mu mutima wawe. Ntabwo ari umwami kazi, si umuntu wo kwerekana. Vashiti aramubwira ngo ariko hano ndiga naje mfite delegation y'abagore babo bantu mfite aho ngaho, ndi muri business na panze. How comes kumwira ngo ninze mva aho ngaho nza aho ngaho? Akirimo avuga gutyo abantu bamabaza, nabwo ngo yumvaga amabwire. Baramubwira ngo uyu mugore ko ataje, abagore bose baradusuzuguye, nutirukana uyu mugore kara. Ntigera babwira ariko mumaze mumenye ikibazo ari mu biki, kubera ikataje umuvugishe neza yamaca iteka. Icya kabiri, umusinzi. Bwa businzi bwa byabirori bwarakomeje no mu gihe cya Esiteri, ngo yicazwa no kunywa we nande na Hamani, igihugu cyose ab'Ishushani ngo barumirwa. Wowe umugabo singiye gushirikira ababorerwa, ari mu kunyura mu kabare hamara isaha imwe, ugahamagara pasiteri ngo ndava mu rugo,
ngo nta mugabo nashatse ngo araborerwa. Kwihangana. Tuzahindura iby'iwanyu utariga kwihangana. Tuzahindura mu gihugu utariga kwihangana. Tuzakora mu ishengero utariga kwihangana. Tuzagera ku ntego utariga kwihangana. Kwihangana. Uzi ko umuntu agomba ngo pase ngo ngewe ngo bankomerekeje ngo banyishe ngo mvuye muri protocole. Kubera iki? Ngo hari umuntu wandebje nabi. Icyo gusa. Ngo kandi si byo kwihanganirwa. Biravuga ngo tugoswe n'igicu c'abahamya. Niba utihanganira ko bakurebye nabi, aba bantu bihanganiye iki kugira ngo bagere hanga nk'abashumba? Muzi byo bihanganira. Halo? Tuzamura Imana yacu ibiganza. Reka dukomere Imana yacu amashi. Iduha umutima wo kwihangana mu zo turimo. Tuzagera ugomba kugera utihangana. Muri ubu buzima ni ukwihangana. N'abandi bose ba Yosefu bariha uzi kugurishwa na bene so. Hanyuma bakugera ukababwira ngo mwagambire kungirira nabi, narabyihanganiye dore umusaruro. Nuko musanze ni minisitiri w'intebe ari ukugira ngo njewe mbatabare mu gihe cy'amapfa. Hahirwa uwihanganira ibigeragezo, kuko namara gutsindwa zemerwa. Ubuzima turimo burasaba kwihangana. Icya gatatu yihanganiye. Esiteri yashatse umugabo utegerwa. Igice cya 4 umurongo wa 15 kugera kuri 16. Umugabo utegerwa. ariko Esiteri yarahuritse kabisa. 4 umurongo wa 15. Maze Esiteri abatuma ngo yishura Moridekayi ati genda ukoranirize hamwe abayuda bose. Hamagara bene wacu abayuda bose bari Shushani. Mwisonzeshe ku bwanje. Mujye kwiyiriza ku bwanje. Mumare iminsi 3 ku murango. Mumare iminsi 3 mutarya. Mutagira ico mujya canke munwa. Nanje twe n'inshoreke zanje. Jewe n'inshoreke zanje. Tuzokwisonzesha. Tugiye kwisonzesha. Mpeze mbone gushikaho umwamari. Kugira ngo ndebe niba no kwegera uyu mwami. Kandi namba ndamukiwe no gupfa mfe. Niba ari ugupfa nyine zafe. Rekeraho. Sizira mwumvise aya makuru. Sinima mujya muyasoma mukayumva. Aho umugore abwira bene wabo bose ngo mugende mwisonzese mumare 3 mutarya, nanje na timu yaje inyegere niko tugomba kubigenza kugira ngo ndebe ku munsi umwe no kwegera umugabo nkamubona. Halo? Esiteri ni igihume. Tumukomera amashi cyane. Uzi kubana n'umugabo utegerwa. Hari umuntu wigeze amagara arambwira nti nta mugabo nashatse habe n'abana ntibagira se. Iyo ageze mu nzu televiziyo ntiyongera kuvuga, nta kantu gakopora, agera mu nzu ni silence cimetière. Iyo umwana ahagurutse aramubwira ngo wagurutse gute, yicara ngo wicaye gute, yareba ngo urebye gute. Mu yandi magambo tubana ni ya shababi ba mu rugo. Esiteri ni urugero rwiza. Yabanye na shababu mu rugo. Kandi ari ubwami. Nyambwira abantu ni wifuza umugisha w'umuntu uzumenye n'ibigeragezo byiwe. Ngo yashaswe ibwami mukumva yuko yatsinze misi mu bantu bahiganwaga barenga 1000 bamaze ari amezi menshi bari mwigeragezwa. Hanyuma ageze mu rugo aravuga ati nuru rugo kuba ibwami nukunguko kuba mwisi no kwihangana. Hahirwa bihanganira ibigeragezo. Esiteri avuga ngo naje mu rugo kubera impamvu, naje mu rugo kubera intego. Izo Imana yatangiye muri jewe ngomba kubisoza. Nta kintu kizangura muri uru rugo nubwo umugabo ategerwa. I will stick to the goal. Je vais m'atteler à l'objectif.
umugabo utegerwa uvuga ngo iminsi mwisonzeshe kugira ngo nzamusange. Igitangaje Moridekayi yamutumaho, Bibiliya yambwiye ngo yari amaze iminsi 30 ataramubona. Wewe ari mu gutinda kuza, yagiye kureba umukino wa Manchester na Arsenal, ukandikira paseri ngo mvuye mu rugo, ngo azataha atinze. Wewe arataha atinze, urashaka umusiga ariko arataha. Yavuze ngo uzagaye umuntu guhera ntuzamugaye gutinda. Wowe uragaye watinze, ariko uyu nguyu iminsi 30 atamubona, atazi gahunda yiwe. Ari umugore watsindiye irushanwa, umwamikazi ukiri mutoya utagira ukwasa, iminsi 30. Bwira mugenzi ngo si urimo kwihangana, urimo kwihangana, uza wihangana. Icyakane yihanganiye, Bibiliya iravuga ngo umuntu wese wegeraga ahari atamutunze inkoni, nanze ko dukomeza gusoma, yaramwicaga. Ku buryo n'umugore yamubwiye ngo iryo tegeko ryo kwicana naje sindirenze, nimumara kwisonzesha mugasenga, Imana niduha faveri, ahari ndamwegera ye kunyica. Ariko nimfa muramenya nyine ko nzize koze nyayo. Umwicanyi. Bivuga ngo Esteri yahabaye aza abantu bapfuye. Yarazi ko runaka yaje atawe gahunda arapfa. Amenya nundi wapfaga wese baraza kumwe ngo runaka nawe aragiye. None arababwira ngo rero ni turu yanje, ko mukomeje kumbwira ngo ndi muri sezo yanje, nimugende mwirize nanje niyirize, ngenda atantumije natandunga inkoni ndapfa. Nimfa muzabwira abantu ko napfuye. Wari wihangana kugeza igihe wopfa. Kamabwira iki kintu iyo point iveho. Ikinyejana dufite ni ikinyejana kitihangana. Koresha amagambo abiri, ni fast food generation. N'abantu b'ibiryo bitatetswe, bitacaniriwe, bifunze, byihuta. Muzarebe ibintu byose ni fast food, ni prêt à porter. Sabantu botegereza ngo bazamupime, bakata ishati, barebe uko ibitugu bye bingana, bamuzanira ishati mukwiriye. Barashaka prêt à porter. Niyo bagiye kuja mu modoka barashaka express. Tibashaka ibintu mu Rwanda tubita ngo byatwegerane, byo kuvuga ngo irahagarara ihagara oya. Tibashaka ibintu byo ni microwave generation. Microwave murayizi ni microonde, na ahantu uzana ibintu ugashyiramo ikabira biguhaye. Ni ATM, ni yakarita ushira hariya ikakuzanya. Murashaka ibintu byose cooked and quickly, biza birangiye. Murashaka no kubana n'Imana muri ubwo buryo. Niyo mpamvu umuntu akubwira ngo Mana nguzi ibyo nkeneye tarabivuga ubimpeze. Niyo ugiye gusenga uraba nguzi ko ndafite umwanya tavuze menshi unyumve. Murashaka ibintu byihuta, nta ugishaka gutegereza, nta promotion yo gutegereza no gukorera ndibayishaka. Barashaka shortcut, barashaka ibyihuse kandi none hanga. Ikinyejana dufite kirashaka ibintu byihuse kandi none bipfe kuba byaje. Byaba ari byiza atari byiza nuko abantu dufite bateye. Nyamara Yesu ntigeze atwigisha kumera gutyo. Yaravuze ngo nimuje gusenga muze mutegereza. Muramwibuka umugani ngeze muri Luka 18 w'umuntu waje ngo afite umwana ufite amina. Yarameze gute? Yarafite umuntu muri mu mwenda wamurenganyije. Aza kureba umucamanza umeze gute? Utubaha Imana, utita ku bantu. Hanyuma ngo araza aravuga ngo undenganure. Avuze ngo undenganure, umucamanza ntiyamwumva ntiyanamwakira. Arongera agakomanga, umucamanza ntamusubize kandi ahayamwumva. Nigeze kugira ikibazo kiremereye, nje gushaka umuhanuzi, ndagenda
mubireke ibyo gushaka abahanuzi, mushaka Imana. Dukomere Imana yacu amashi. Noneho mpageze abwira umwana mpaye numva ngo ugende umubwire ngo ndasinziriye. Umwana araza arambwira ngo arambwiye ngo nkubwire ngo arasinziriye. Okay, ndambwira nese none se kumbwiye ngo nawe ahita yumva ibyo umwana ambwiye, kuko yarazi ko umwana ahita avuga ngo sanza asinziriye. Umwana aravuga ngo arambwiye ngo nkubwire ngo arasinziriye. Ndasohoka, naho nari naje kuri moto, imodoka yanjye yari ifite ikibazo, ko yabanje kumaza ngo so umuntu ninde simumenye aje gute, ngo moto imusize hano. Yumvisha ari uwa moto, yumva atari uwo kwakirwa. Moto yatse mbona arasohotse, arambwiye ngo mbabarira agaruka. Nambwira ngo ntabwo ngaruka, mbabwiye ni ukuri kose singaruka, kuko numvisha umutima umwe. Ariko Imana nuko nguko yokorera mu muntu. Kuva uwo munsi mbwira Imana, Imana urampa impano cyangwa tubane nawe nk'ikiragi ntaza nkumva. Hari muri 2005, kuva ico gihe Imana yatangiye kumvugisha. Uzi impamvu Imana itazi kuvugisha? Nuko ufite abavugishwa inyuzamo amagambo. Imana ntiyo gutuma abantu ikubona. Yarakubuze ntuyigirira umwanya, ntugira umwanya wo gusenga ngo uyishake. Biravuga ngo nkunda bankunda, abanshakana umwete barambona. Wayiburiye umwanya, urashaka ibindi byihuse. Niyo ugiye gusenga uravuga ngo Mana hari ibindi byihuta nje sinkuboneye umwanya, ariko ndume y'abantu. Hakaza rero abakuriganya. Dukomere Imana yacu amashi. Gutegereza. Uzi ko ikintu nabonye, gutegereza turajanga. Yesu aravuga ngo none uwo mugore ngo aravuga ngo ndatitiriza, aratitiriza, yanga kugenda. Kwizera nukwanga guheba, kwizera nukwanga kuvayo, kwizera no kudakura y'amaso bitarakunda, kwizera no kuvuga ngo urabikora kiri hano, nutinda ndatinda hano, kugeza igihe uzabikora ndi hano, ubikore vuba ndi hano, utinde ndi hano, ntaho mbaye ngenda, ndategereje Mwami, ndategereje Mwami, ndategereje wambwiye umutima wanje urakwizeye, umutima wanje urakwizeye, umutima wanje yamahagarara aratitiriza. Yesu aravane none mwumvise amakuru y'umugore w'umupfakazi n'umucamanza ubera, utubaha Imana, utita ku bantu, watitirije kugeza igihe umucamanza avuga ngo uyu muntu arandembeje, nindamusubiza ari hano, nimusubiza ndamwikiza, reka musubize kugira ngo agende ampa amahwemo, ampa amahoro. Ngo none niba umucamanza ubera yarageze agasubiza abambaza Uwiteka Imana y'urukundo, ese ntizabaheza ibyo bayisaba batutuje? ngo ese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera ko gihari? Uzi ko umunota umwe wo muri feruje, muzamuzita feruje hano namwe, iyo uri presse uzugira ngo imaze imyaka 2. Iyo utwaye imodoka uza wamutangira kuvugiriza umuntu uri imbere yawe amahone, umunota umwe ntizirenze umunota. Hari abantu benshi iyo ugiye nko kuri banki ugasanga abantu 5 ku murongo, uzuhita usubira ngo ndagaruka kuko ubonye abantu 5. No muri restaurant n'ahandi. Nyamara Imana irimo iratwigisha gutegereza. Nta bantu bakoreye muri sezo yabo badategereje. Mose yagurutse ku myaka 40, Imana imukoresha mu myaka 80. Igihe yarazi ngo ni igihe cyo gukora, imwohereza Midiyani amara y'imyaka 40. Yosefu yamaze imyaka 13 yagurutse mu gihe ciwe.
sinovuga abantu ngo mbarangize. Yesu yaje gukora ubushake bw'Imana, yatangiye gukora afite imyaka 30. Abanza kuja muri atelier ariga. Tegereza Uwiteka virigire, umutima wanje urategereza, kandi ijambo ryiwe niryo niringira. Iyo ni Zaburi. Tegereza Uwiteka virigire, umutima wanje nawe utoje gutegereza, kwihangana. Abrahamu wasezeranyijwe umwana akamara imyaka 25. Buri gihe Imana ikazimugaruka ikamubwira ngo ndaje nje kukubwira ko amakuru y'awo mwana akiriho. Ikamubwira ngo sohoka, agasohoka. Ikamubwira ngo dutembere, bagatembera, bakagera ku nyanja. None ubonye iki? Ndabona amazi ni meza, ni meza. Iruhande hari iki? Hari umusenyi. Niko ruzarugwaye ruzangana. Yabacibaza Imana ikabura. None unsize gute? Imyaka ikarenga. Undi munsi ikagarwa ni jewe kandi wongeye kugusura. Ni wowe Mana urakagirane, uransuye ndagusuye. Ni wowe wavuze ya magambo, watangiye kumbwira amakuru meza. Harya nakubwiye ibyiki by'umusenyi. Reba no hejuru akareba. Ubonye iki? Mbonye inyenyeri. Niko ruzarugwaye ruzangana. Undi munsi araza. Ahageze none aravuga ngo mu kindi gihe nkiki nzagaruka Sara byare umuhungu. Iravuga ngo Sara yamaseka. Ngo kuvuga nda yawe twarayamenye. Turakuzi. Niba ari wowe wadusuye cyangwa ukatubwira iby'umusenyi, turakuzi. Niba ari wowe watubwiye iby'inyenyeri, turakuzi. Ahubwo nabwiye umugabo wanje ngo afate umugore, umuntu witwa Agari, baranabyaranye, umwana wabo arakuze. Ariko icyo Imana yavuze igikurikirana imyaka 1000. Tegereza Uwiteka, umutima wanje urategereza, kandi ijambo ryiwe. Mujya musoza saa 6. Si ngombwa yuko nkomeza amagambo yose. Ndashaka gusengera muri iri kugira ngo tutabikira gahunda. Ko nari kuvuga kumenya kuvuga no kumenya kutavuga. Kivuge? Murakinyemereye? Ego. Iyo ni ijambo rya 3, kwihangana no gutegereza. Ijambo rya 4, abantu bagira umumaro mu gihe cyabo bamenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kutavuga. Iri jambo nararitinye. Nubona umuntu azavuga vuga, uzamenye ko nta impact azagira mu buzima. Tuje mu byanditswe. Ndagisoza mu minota 5. Yamenye igihe pere mu gihe cyo guceceka. Igice cya 5 umurongo wa 3. Nuko umwami aramubaza ati uragomba ikiga mwami kazi Esiteri? Bagera igihe ugwara amakuru nasimbutse. Agera igihe aragenda nyuma yo kwiriza, ahageze umwami ntiyamwica, amutunga inkoni. Bwira mugenzi we ngo umwami agutunga inkoni. Mwongera umubwira ngo umwami agutunga inkoni. Umwami agutunga inkoni. Umwami akurebe neza. Umwami aguha umugisha. Umwami akugirire neza. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Aravuga ngo ndatangaye. Amasengesho yakoze kabisa, mwasenze none ndashyitse andunze inkoni. Tatse randevu. Hanyuma umwami aramubwira ngo subira muri wa murongo wa 3. Nuko umwami aramubaza ati uragomba ikiga mwami kazi Esiteri? Urashaka iki? Urasaba iki? Ndakiguha. Unahitaji nini kwa Mungu wako? Iyo ni muraizi ya Munishi. Ni gari ya Toyota wala ni Benz. Abantu bakamatengera muri za Toyota. Igikomesi Toyota na Benz. Ngo urasaba iki? Ndakiguha niyo cyo bigice cy'igihugu cyane. Ndakiguha nubwo urumva aramubwiye ngo urashaka iki? Ahita yantisipa aramubwira ngo n'igice cy'ubwami. Amen. Ndakiguheza kuko uzanye ubwiza buvuye ahantu. Esiteri abigenza gute? Komeza. Esiteri aramwishura ati mwami
niwavyemera niba uvyemeye uwo munsi wozanana na Hamani ku nzimano uzane na Hamani kuki ku nzimano nabateguriye kuri banke nateguye dina iremereye wowe na Hamani muze komeza. nuko umwami aravuga ati nimunyarukane Hamani muhamagare Hamani aze. Esteri yateguye dina kugira ngo bibe nk'uko Esteri avuze. uko Esteri murumva muzi cyajanye Esteri hari yavuga ngo no gupfa niba ngomba gupfa ni ikibazo cya bene wabo. Noneho umwami aramubwira ngo ikintu wayo usaba ndakiguha uko kingana cyose, niyagera naho usaba igice cy'iki gihugu ndakiguha. Ariko Esteri amenya igihe cyo kuvuga araceceka. Aramubwira ngo icyari gitumye ngutumira ni ukubwira ngo wowe na Hamani muze twishime. Ijambo nyamukuru yamarishira ku ruhande. Baza umugore ukwegereye ngo se uzi igihe cyo kuvuga. Iyo uvuze igihe utagombaga kuvuga uzi uceceka igihe wagombaga kuvuga. Iyo ucecetse igihe utagombaga kuvuga uzi uvuga igihe abandi bose bacecetse. Niba ushaka ubuzima buhindutse wige kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Mpamagarira Hamani nauze nateguye banke, nateguye dine royale, muze dusangire. Umurongo wa 4. Esteri aramwishura ati mwami niwavyemera uwo munsi wozanana na Hamani ku nzimano nabateguriye. Umurongo wa 5 nuko umwami aravuga ati nimunyarukane Hamani kugira ngo bibe nk'uko Esteri avuze. Nuko umwami na Hamani baja ku nzimano Esteri yateguye. Komeza. Umurongo wa 6 bakiriko baranywa umuvinyo. Bakirimo baranywa umuvinyo. Umwami abaza Esteri ati umwami abaza Esteri ariko nduravuga ijambo wadutumiriye. Icyo usaba ni giki? Nta nzoga zitagira ijambo, nta dini itagira ijambo. Waduhamagaye kuri banke à l'occasion de quoi? Tubwire nibishobora kuba à l'occasion de rien. Tubwire icyatumye utwicaza umwami n'igikomangoma n'umwungirije. Ngo urondera iki niyo coba igice cy'igihugu urashaka iki? Yongera gusubira muri ya ofu. Ngo niyo coba igice cy'igihugu canje uragihabwa. Esteri aramwishura ati icyo saba kandi ndondera niki? Namba ndaguhimbaye niba nkugiriye wibambe ndi imbere yawe mwami, ndi imbere yawe mwami, ukemera icyo nsaba, ukemera icyo nsaba, no gushitsa icyo ndondera, no gushitsa icyo nshaka, mwokongera kuza ndegurira dine yindi mwene Hamani ku nzimano nzobategurira. nateguye dine ahandi kandi ejo icyo uvuze nzogikora mwami. Rero nzakubwira twongeye gusangira n'uyu muntu nawe. Iyi dine ya none yari yo kwishima yuko turi kumwe. Mutegura iyindi. Biriya ikinyarwanda navuga ngo inkera. Umugabo arimo kwinjira mu nzu ananiwe, computer yaramwishe hano ararwaye, ukabamubwira ngo turarara tubivuze turara tubirangije. Biriya byamwene wanyu tugomba kurara tubirangije. Abana nyamara tuzareka tuzabona oya ntituryama. Umugabo yarampamagaye arambwira ngo icyatumye mva mu rugo. Umugore yamfatira ku gakano uko ninjiye ngo turavuga ibi. Uko nije ngo turavuga ibi mbona ampoza ku nkeke. Ubuzima ndimo sinokora kariya kazi nkora ngo no mu rugo shike hariya merere kuriya. Rero aho gutakaza akazi namusigiye icumba, musigira inzu, nafakiza ku ruhande. Namara kumenya ko hari igihe cyo kuganira n'icyo kutaganira nzagaruka. Abo ntibaragera ino nabi Rwanda. Reka mabwire iki kintu. Ufitanye ikibazo n'umugabo wawe, ikibazo bafitanye ni cyanyina na se, ugashaka ngo mukivugire mu cumba mu isaha imwe ntibikunda. Tegura banke, tegura dine, umubwire ngo dusohoke
bwa mbere ndashaka kujyana kuri beach kandi mafaranga yawe nimugera hari mubwire ngo uno munsi yashatse kubera ko uri umugabo mwiza, urasa neza, urambara ukaberwa, wasese ndagukunda, nongeye kugukunda, tuzasubira. Agende yibaze se uku warunjanye gukora iki, kukubwira kuri mwiza, ntuhora umbona ariko nakubonye ubutangabusha, umutima wanje wambwiye kuri mwiza, uri mwiza cyane. Umugabo naho uku umutima wawe ujanye, niwongera kumubwira ngo tugende azakora ngo nije wishura. Nimumara kugerayo umubweno ya ntiwari wabiteguye, nushaka kunyishurira uzanzana ubutaha, nawe azahita kubwira ngo ejo tuzasubireyo. Nimusubirane kubera yuko wishuye wamenye agaciro k'ibiganiro, reka tuganire. Kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka, kumenya igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, nibyo bintu byubaka umuntu uzagera kure. Hari igihe cyo kuvuga ibibazo, hari igihe cyo kubisengera, hari igihe cyo kuzingingira, hari igihe cyo kuzicarana, hari igihe cyo kubisohora, hari igihe birategurwa. Babwire iki kintu, nta muntu uzakora ibintu bikomeye utagira diplomasi. Nta rugo rukomeye rutagira diplomasi, nta torero rikomeye ritagira diplomasi. Kuko ibyo uriya mugore yakoraga ni umudiplomate fin. Ubundi abadiplomate ibintu byabo byose birangira mu maresitora no mu makuruwari. Muzamura akakubwira ngo tugende tujane muri resitora. Bienvenue narabizi muri Amerika, iyo ushaka kuganira n'umuntu muri fundraising ntuzumubwira mu rusengero gutya, uzumubwira ngo tuje muri resitora nkwakire. Siko bimeze, siko banyuze bigenda. Nzava hano ndi umunyafurika nkamwe ndagushaka, ndashaka gusohokana muri resitora, tugasohoka tukaganira tugasangira, ikawa niyo bazabamo tihenda. Yamara kumugeramo kandi yo yigurira, kumva gusa ko umunyafurika yamuguriye ikawa bikamurenga, nkamubwira ni rero tuzongere duhure nko wa gatatu, ufite nk'umwanya ku wa gatatu ndawufite, iyihe saa tugahura, twahora ku wa gatatu kongera tugahura, kongera nkagura ya kawa kandi bazanywa ikawa y'umukara yirabura, jewe nkifatira ya indi yanje irimo akerera. Hanyuma nkamubwiraga none ga dufite ikibazo cy'inyubako, no munsi wa mbere buriya diplomasi ni nziza cyane, izikora mu ngo, izikora mu nyubako, izikora mu miryango, izikora muri bene wacu, izikora mu baturanyi, izikora umwuka guhe diplomasi. Bwira mugenzi ngo umwuka guhe diplomasi. Tuzamura Imana yacu ibiganza, dukomere Imana yacu amashyi menshi. Kumenya igihe cyo kuvuga, uzi ko aricyo Esiteri yatsindishe nico gusa, ni warutira Vashiti, kuko amafuti yasuwe Rusi bombi barayazi, ariko Vashiti yabuze diplomasi. Zari byoroshye ko Vashiti avuga ndi uriya ni umwami, icyo yavuze ni umwami, akamubwira ngo ndaje ndishimye, ariko hirya hari abantu nakiraga, niba nk'iminota 2 abantu bombona nkagenda no bikora kurya nicyo yari akeneye. Ariko yamubwira ngo ugende mumubwire ngo simboneka. Ugiye kunsuzugura imbere y'aba bantu. Abagabo bakunda icubahiro, bagore mwabyumvise? Ntabwo mwabyumvise, bisubiremo. Abagabo bakoze mu cubahiro, bakunda icubahiro, bahagara mu cubahiro, bavugira mu cubahiro, bateye mu cubahiro, bicara mu cubahiro, bahagara mu cubahiro. Ubuzima bwabo bwose ni icubahiro. Ni wima umugabo icubahiro urapfuye. Abagore bahumekera mu rukundo, imitima ni urukundo. Iyo ubwiye umugore ngo wambaye neza, aza yamaseka ngo ayiwe ngo niko bimeze, niko bibonye.
rwose wambaye neza, uraberewe, ayiwe papa runa umeze gute noneho? Kubera yuko bakoze ntibabaho ivumbi, twebwe twakozwe mu ivumbi, ibo bavuye mu mutima wejejwe, mu rubavu rwogejwe. Mu yandi magambo, bakunda utuntu tw'isuku two kubwirwa neza, tw'amakuru meza, ariko umugabo ni ukumucira bugufi. Iyo waciriye umugabo bugufi, ibindi byose birakunda. Dukomere Imana yacu amashyi. Ndasoreza aho ngaho. Amenya igihe cyo kuvuga, amenya igihe. Niba mwabyumvise neza, yaratumiwe atanga randevu yo kuzana Hamani, wa mwanzi wawe. Bicarana nawe atamufitiye bifu, aramugaburira, aramuserva. Niyo ashaka kumwicira, ari kumwicira hariya, ko byari byoroshye yuko ashyiramo akantu, kuko bari basinze. Ariko aravuga ngo nta mpamvu yo gukoresha buryo, Imana izicira inzira. Umwanzi wawe ntukamugirire nabi. Ni ikosa rikomeye kubana n'umwanzi nk'uko abana nawe. Ni ikosa rikomeye kuvuga umwanzi wawe uko akuvuga. Arabakira, akora banke yindi, kugeza igihe ageze ku ya gatatu. Ageze kuri banke ya gatatu nibwo yavuze amakuru. Baza mugenzi wawe ngo se uzi usasira ibyo ugiye kuvuga? Uzi utegura ibyo ugiye kuvuga? Cyangwa uzi upfa kuvuga vuga? Nimusoma umurongo wa 15, ndashoje, turahita duhaguruka dusenge. Nizo muri zo senariyo zose yari yagituma kuri bene wabo ngo mugende musenge. Nahawe randevu yo kuvugana nawe, mwongere. Soma 15 4:15. Maserafi batambuke hano n'inshuti zanje. Maze Esiteri arabatuma yishura Moridekayi ati, genda ubakoranirize hamwe abayuda bose bari Shushani. Aya makuru niho yabereye. Avuga ndi mugende ikahasi, narangije. Abwira abantu ngo ubwire abantu b'Ishushani musenge. Deja yari muri izi randevu. Akavuga ndetse ko tugiye gusangira, ndabivuga gute, ndabikora gute? Ijambo rya kangahe? Rya 5. Yamenye yuko gusenga ariyo ntwari ikomeye irusha no kuvuga. Ko mbere yo kuvuga tugomba gusenga. Ko amasengesho ari umurimo uherekeza indi mirimo yose dushaka gukora. Abantu bazagira umumaro muri sosiyete zabo ni abantu basenga. Bariza umuntu umwicaranye ngo se ujye usengera ibintu byawe cyangwa ujye usengesha? Muhaguruke.